Yasubirira atibura turavuga ngo uko baje kuturasira mu mazu baje kurasa abana noneho uyu muntu haza kuza ngo arasa abana ni umuntu nyabati ni gute turagira gute abantu bariko bamashirira mu bihuru ariko kere yamaze kugenda abo ico yakoze yagikoze iri bukwamiza akakujya kumura tawahungaga nimba ari ukupfa kera tuba twapfuye twagiye kuyibona gusa tubona irashitse kera kabirere kuyibimura wagira ngo uratambuka kera ukumvira ati abantu bama bahamuka abantu bameneka imitwe abantu bakamacikamo imitima kamumva umutima uye gucika ntako twobona twovuga pole cyane abantu ko baratekereza ko bango yavuye igisangane ngo ni masunzu ayiyohereza masunzu uhayirasa ubwoko bwawe akaba yarabugurishije akagurisha ariko ntashigwe akaza kica makanika yamara kwica makanika akaba yagaruka ngo yica abana yice n'abanyine azopfa abo banyamahanga bazomurya bazokira azopfa rupfu ari nta muntu yo bakimubwira waramuhevye yabaye igicibwa yaravumwe agenda imana izomuvume imana izomwica tukimukeneye ko azogaruka no mu gihugu yo kigarukamwe ariwo mugira inama ngo ni umuntu uri kukuza akazana indege zo kurasa abanyina n'abanyirarume n'abasekuru n'abarumuna be ni umuntu yaravumwe yabaye intera hamwe mu hoho nicyo ashinzwe yaravumwe imana yaramuvumye n'ababyeyi baramuvumye agenda azopfera ipfuru indege yarituye iraza ijana abana b'inkomeri tugira ngo tubaye nk'abagira agahenge w'abana bacu bagiye kuvugwa urebe ngo abonye abana babo ko bagiye kuvugwa barumunabi bene se ngo aje kubarasa ngo aje kurasa ba nyirakuru na ba nyina basigaye agende yaravumwe turamuvumye agenda azopfa urupfu